Ulumak lixabilesil liqaqua Jesucristo hois ibaom San Mateo. Litoryo chitzolok mokonashqashtash kuankil lachtzolore. Chimokolak ángel nashqash kuankil lach echalre. Tzaqalak chokre litoryo chitzolok nak joak lachtzolore. Utlak ángel joak lach echare. Yuech Belzebul kikiek re lach echalkab. Atoja tachik likuankep salirochoch. Jokan utan mexikuak chirueb xpanak maka kuank chimoimo linkata ta elak chikutankil. Chimoko kuank aru chimokmu linkata tanaumank. Likaru ninkiere sa akap cheque chikutankil. Utlinekirabi chias bambil sa ishik chipuktesi resil sa shpenkap. Mexikueb ru lineke kamsink re litzehkolej. Abaninkaane ke ruank xkamsinkil li anmej. Cheshikwa baru li anik kwang shkwankil chisachpal sashpalpa li anmej utlitzehkolej. Mainka tabi nakayimank kuibak li kokshul chihun sentaw utmahun reb tat anek sachoch chinkata traj leyukwa. Utlaesh toh aglam ileb chishunil lirismal leholom. Meshikwak bi ashalterto etzak chiru na baleb li kokshul. Yalak anita chiok chirueb li tenamit nak nashnauku tinkiak wilain nak ninauru chiru linchoshel yukwa. Abanitat sektanan kwe chirueb li tenamit tin sektana wilain chiru linchoshel yukwa. Ratin likakwa Jesucristo,
Kristo. Maali larut makomplit parabas kayong religion. Pilaot magkuliray lang, nakakasas ka ba Yesu Kristo? Salamat sa tuwang tapuan, napagkatay kay Holy sa ako siyo ni Maun, sa Teresa labi Holy. Maali larut makomplit parabas kayong religion. Nilaot magkuliray lang, takakasas ka ba Yesu Kristo? Maali larut makomplit parabas kayong religion. Nilaot magkuliray lang, takakasas ka ba Yesu Kristo?